Ассалам алейкум, сайғылы серджілер. Бүгін Қырым işğalının 565-ші күні эфирде заман, студияда София Бляева çalışмақта. Русия ве Қырымға қаршы санкциялар Украина территориаль бірлігінің яныдан тікленілмесі ве Қырымда Қырым татарларыны басқы япылығы. Бұл меселеріні Киевде Европа сесетчілері музакире еттілер. Ялтинская европейская стратегия, он екінші форумның нәтижелері невбетті Киевхамызда. Авропа Қырымның Украинаға тез қайта жағына инанмай, ләкин емин ғарып Қырымның işğal олығыны ечіпір вақыт қабыл етпенчек. Шымды есе Украина акимиетіні Минск аңлашмаларына riayet etmege çağıra. Bu haqta Ялтинская европейская стратегия форумында 2004-2014 senelері Avropa Комиссиясының президенті Мануэль Барозу білдірді. Шубесіз, Қырымға чоқ вақыт кетecek. Біріншіден Минск аңлашмаларына riayet etmek керек. Америка Қошма Штатларында да Қырымның кері қайтуы бойынша яқшы тахминлер бермейлер. Бұл ақта истифада олған Америка ордусының генералы Дэвид Петриус білдірді. Бұна бақмадан Америка Русияге қаршы олған санкцияларыны Қырым Украинаға қайтмаған же лягу етмейжек. Вашингтон Авропа бірлігіні айны бойле позицияға riayet етмесіні чағыра. Бұл ақта Америка Девлет кәтебі ярдымжысы Виктория Нулан таңлата. Biz Kırım Ukraynaga xetmahanjık çalışacağız. Eğer Ukrayna reformalarını, demokratik ve Avrupa adımlarını yapmaya devam etse, biz ona hem teknik hem iktisadi cihetten yardım etmeye hazırız. Lakin bunun için reforma güçlerinin birliği lazım. Avropa siyasetçilerine bakmadan Milli Meclis Reisi Kırım'ın yakın zamanda keri kaytacağına işana. Çubarov Yarımada'da Kırım Tatarlarının zoralda olganlarını ve onlarga karşı represiyalarının devam etkenini bildirdi. Şunun için Meclis Reisi Avropa'nın sanksiyalarını güçleştirmege çağıra. Треба обрати ті об'єкти, які будуть найефективними. Як на мене, це найближче фінансове оточення Путіна. Візьміть їх за одне місце, щоб вони вірвалися в кабінет Путіна і сказали, так не можна. Ми маємо йти з Криму. Ялтинская европейская стратегия форумы бірінші кере 2004 senesi өткерілген еді. Қырым işğalinden son Киевге көчмеге мечбур oldu. Ләкин саясетчілер инаналар. Келечек сене о Ялтаға кері қайтacak. Гүлсім Халилова, Ислам Пинка, Заман, АТР. Авропа бірлігі 150 Русия ве Қырым сәкенлеріне қаршы шәкси санкцияларны да ярым елға девам еттірді. Белі Русия еш адамлары депутат ве сенаторларға қаршы санкциялар келечек сене март айында екінленecek. Русияге қаршы Авропа бірлігінің иқтисади санкциялары Минск аңлашмалары еріне кетірілмегенже, яғни Украина шарқында атеш тоқтатылмағанже девам етecek. Украина баш прокуратурасы бойынша Қырым Мұхтар Жұмхуретінің прокуратура хадимлері Сергей Аксеновны 12 елға апске ала білелер. Оларының білдіргеніне көре Украина қанунларға қаршы Қырымның Русия мемуриетінің башы Аксенов артық халқара балалар мерkezini Русия мүлкиетіне кешірді. Бұл мәлумат Незарет бөлімінің ресми сайтында белгілене. Қырымның Русия мемуриеті яқын келечекте Украина электрик энергиясы ile бағлылығыны эксілтмеге планлаштыра. Қырымның Русия мемуриетінің яқарлық нәзірлігінің білдіргеніне көре, Краснодардан Қырымға энергия көпірінің құрылмасы фаал шекілде девам ете. Бұл ішлер чертевесінде Кереж боғазының алтында кабель қойылмасы да белгілене. Бұл ақта РИА Новости яза. Ярымада акимиеті есе декабрь айында ilk elektrik akımını endi bekley. Uç hafta dep vade etken ediler, lakin endi 3,5 ay keçti. Jankoy rayonundaki Şilgen köpürünün tamir işleri aleda başlanmadı. Mayısının 22'sinde Babatay ve Kamacı koyları arasında yerleşken köpür yıkılgan edi. Neticede 10 koyunun sakinleri şehirden ayrılıp kaldı. Yazda bu yerde yanı aylanma yol kırıldı. Lakin arabacılar bu yolмен yürmege istemeyler.
Бабатавия Камаджа арасында ерлешкен бу көпір майыста көчкен еді. Онен берабер инсанларның тынчылығы да ғайып болды. Чүнки бу жанкойға алып барған тек yol еді. Это мост жизни, можно сказать, потому что через этот мост и детей в школу, и детей в садик возят, и люди ездили на рынок, и на работу, потому что многие работают в городе. Ну, в общем, он очень важен для нас, этот мост. Коройчылар нақлиятны тоқтаттылар, yol тефтишлері тәнбейлеген ишаретлеріні ерлештірділер. Ләкин бұна бақмадан инсанлар қорқып түшкен көпірден кечмеге девам етелер. А куда идти? Мне в школу за ребенком надо. Что я должна идти или по кругу? Куда идти, если ему никому не надо? С мая месяца никому не надо. Вот и идем. Июльнің бірінде манда Жанкой район мемориеті ве Қырым нақлият назирлігінің реберлері арасында топлашу өткерілді. О вақыт Назир Муавины Дукорский проблемны чезіп, 3 аптадан сон вақтынжа көпір құражағыны вада етті. Уже прошло после 1 июля 2,5 месяца почти. Никакого реверсного моста мы не видим. Мушавереден сон мында дегер yol пейда oldu. По моим сведениям, что дали на объездную дорогу 15 миллионов рублей. 15 миллионов. Ну, как ее строили, как вам сказать, лежали горы мусора бытового, отходы, вот эта штукатурка, там все, знаете, строительный мусор. Вот этот строительный мусор укатывали. Не маршрутка, не тез ярдым арабалары, не де такси bu yoldan keçmей. Недавно, где-то 3 дня тому назад, у нас загорелся дом. Пожарные приехали через 45 минут. Пока они объехали вот это все, мы звоним. Они в пути, все в пути. Taşıyıcılarının bildirgenlerine göre bu yol hafsızlık talaplarına riayet etmey. А по объездной там какая кормушка? Пыль. Вы представляете, там машины легковые пролетают, тут пыли будет, что люди задохнутся здесь. Там же пыль. И до первого дождя. Хороший один дождь, и все. Автобус yolcularını köprünün bir tarafına getirir, diğer tarafta ise başka avtobus bekley. Boş yerlerini almak için insanlar koçken köprüden diğer tarafka çapalar. Вот бабушка идет, она дойдет, и вот так стоят люди, мама, сколько можно есть? Сейчас школьники будут зимой, как они отсюда? А вот сейчас дождь пройдет, к нам ни один автобус, ни одна машина не приедет. Скорая доезжает до этого стороны моста, переправляют народ, больного человека тащат через этот пролом и грузят там. Это нормально? С палочками переходит этот мост. Köpür Kereç limanı olmasa da onu kurup olamaylar deyip bağlanan insanlar. Sentyabrdan 10'unda manda Kenya Dukorski kelgen edi. Bu kere Nazir Muavini yangi muddatni belgiledi. Sözlerine göre köpürni noyabrning 15'inde kuracaklar. Проектно-сметная документация как бы вот полностью институтом, который непосредственно должен заниматься. Я так поняла из разговора вчера, что она не готова, что есть план вот, изготовления проектно-сметной документации, но договор не заключен между институтом, который должен проектировать работы, там, восстановление моста или строительство нового моста. Пока что этого ничего нет и денег нет. Anlaşılğanına göre köpür hiç kimsenin değil, onu hiç kimse tamirlemegen. Arbitexnika ve diğerleri ise ondan muntazam sürette geçeydi. Şu sebepten köpür koçtu. Yaxşı ki hiç kimse zarar görmedi. Köpürün kuruluşuna ne kadar para gerek olğanı belli değil. Kamacı koy şurası 50'den 70 milyonga kadar para miqdarı belgiley. Yerli büdjette ise böyle para yok. Şu sebepten tozlarını yığıştırıp yolunu suvaralar. Böyle işinin semirligi yolda geçkin arabalarda görünüyor. Қырым Devlet Şurasına qoşma 2 deputatını saylamak için Cumhuriyet büdjetinden 9 milyon ruble ayrıldı. 9 ve 19. çoğunluk ilçeleri boyunca Yedinaya Rossiya firkasının 2 deputatı saylanıldı. Igor Polishuk ve Vadim Podlipensev. Kaydetmek gerek ki 25 yaşındaki Igor Polishuk Kırım'nın Rusya Memuriyeti Hocalık Nazirinin oğlu ola. Одесса şehrinde siyasi mabuslarga qol tutmak maqsadi ile marş ötkərildi. Özünü vatanperver dep tanıttırgan teşkilatlarının 300 vekilleri tedbirde iştirak etti. Onların arasında Pravый sektor, Гражданский korpus Azov, Svoboda ve Ultras Черноморцы adlı teşkilat azaları бар edi.
За останні буквально декілька місяців кількість політв'язнів зросла в геометричній прогресії. Погляньте, що відбувається. Проти нас, патріотів, ведеться нещадна інформаційна війна. Людей саджають в тюрми, затягують судові процеси. Людям не дають змоги висловлювати свою думку. Украинаға мечбури алда көчіп келгенлер юқары шурасының янында пикет тешкил еттілер. Олар октябрьде өткерілежек ерлі сайлавларда иштирак етменге істейлер. Депутатлардан есе рей беру фаққыларыны талап еттілер. Тәфсилатлы бізім левхамызда. Парламент мейданына вақтынча көчкенлер бошелнен келмеді. Депутатларны плакатларнен қаршылайлар. Кіріште сайлав үшін символик кабинаны ерлештірділер. Үстінде қачықлар үшін кіріш ясақ, деп языла. Митинг іштиракчыларының айтқанларына көре юқары шурада вақтынча көчкенлерінің рей берме ақлары бойынша уч канун лейхасы бар. Ләкин депутатлар оларны көзден кечірмеге ашықмай. Виступаємо за прийняття закону 2501А1 для того, щоб такі, як я, активісти, які виїхали вже давно, які вже вибрали своє місце проживання, які тут платять податки, які тут працюють, які їздять тут по дорогах, ходять в поліклініки, вони мають право впливати на те, що буде відбуватися в цьому місті. Ерлі сайлавляр октябрьның 25-шінде өткерілежек. Анда рейбермеге тек мутинасип территориаль жемиет азаларынан ақы бар. Ишғал олынған Қырым, Донецк, Луганск, Белоет районларының мечбури көчкенлері есе сайлавларда іштирак етіп оламайжаклар. Якщо переміщені особи вже більше року є мешканцями той чи іншої територіальної громади України, ми вважаємо, що вони мають право реалізувати своє конституційне право. Ці страхи про те, за кого будуть голосувати переселенці, кого вони підтримують на майбутніх виборах, це ніщо в порівнянні з забезпеченням конституційних прав громадян. Тешкилатчыларның айтқанларына көре бұл сайлавларда Русия агрессиясы себебінден евсіз қалған 1,5 миллион инсан рей беріп оламайжақ. Гульсум Халилова, Наталка Калинка, Заман, АТР. Кезлевде ерлешкен Шукралла Эфенді жәмесінің минаресі аман-аман веран етілді. Малы Иерусалим Кезлев беледие мойсенің мудир муавины Ильдар Вилиевнің бүлдіргеніне көре, сененің башындан башлап жәми ве минаре қаза ен объектлер деп сайыла. Бұндан себеп бұттын кезентілер Азиз бинаның этрафында өткерілі. Теке дервишей тарихи комплексы бұл сене Медене асабалы қорчалап бойынша программасында белгілене. Ләкин олар вады етілген параларны әлі да көрмеділер. Мамашай адлы көйінде көйдешлер көріші өткерілді. Сонки 7 ел девамында бұл гүзел манзаралы көйде сүргінліктен евел яшаған сәкенлер топлаша. Оларының хатыра әкейлеріні бізім мұхберлеріміздің леді. Медат Жапаров doğma Мамашай көйінден. Шымды 90 yaşında. Оның қатарлауларына көре 30 сенелері açlıq вақтында Мамашай сәкенлері бір-бірлеріне ярдым етіп құтарылдылар. Шымдыки вақытта көйде тамырны Мамашайдан олған тек 6 хоран тақалды. Медат Қартбаба туған көйіне қайтқанлардан бірінші еді. Я знаю, что мамашайские люди, они были очень сплоченные, очень любили друг друга, уважали. И я горжусь тем, что я тоже мамашайский. Вот когда был голод, я помню, моего папу посадили, мы остались двое маленьких ребят, но мне были около 6-7 лет, второму брату было 5 лет или 6 лет. И вот я помню, что когда нам было очень тяжело, люди приносили нам там кто кукурузу, кто крупу, кто что-то давали. И, в общем, не дали людям здесь погибнуть. Люди все выжили. И мамашайский народ был очень сплоченный. Вот эти встречи, которые создаются каждый год в сентябре месяце, они сближают народ, они дружат народ. Они, как бы, я вам сказать, вдохновляют людей, и они начинают становиться лучше и лучше. Аненеви көйдешлер көрішуіне Қырымның чешет көшелерінден инсанлар топлашты. Мамашайлылар пек güzel байрам тешкіл еттілер. Оларына ақияр ойын ансамбльлері селамладылар.
Не каждый все может себе позволить. А здесь они могут встретиться, пообщаться. Это большое счастье для людей, тех, которые встречаются через 20 лет, через 10 лет или через сколько там лет не было бы. Им будет приятно, чтобы пообщаться, есть о чем поговорить. Для подрастающего поколения, чтобы они друг друга знали, чтобы ценили, чтобы были единственными. Байрамға Қырым татар yazıcısı Хайри Келдамет те келді. О мамашай ақында китап муэллифыдыр. Китапны Хайри Келдамет 2 ел девамында yazdı. Yazıcı мамашайларының хатırlavлары икәяләрін топлады. Bundan da gayrı kitapta жебеге кеткен сәкенлер ақында малуматлар да көрсетілді. Олардан бірі учучы Абдырайым Решитов. Bundan da gayrı kitap муэллифы мамашай сөзінің манасыны аңлатты. Мамашай — это сочетание слогов. Ма-аша, ма-аша, ма-ашай, ашай. Здесь люди были очень добрые. И всех гостей, которые приезжали в это село или останавливались в этом селе по проезду из Севастополя в сторону Евпатории, останавливались и всех заставляли угощаться. Сейчас село называется Орловка. Я думаю, придет тот справедливый день, это село снова вернет себе свое исконное имя. Мамашай. Мамашай сәкенлері келecek yılda daha çok vatandaşlar toplaşуға келecегіне umut eteler. Сусанова Итова, Эльмас Ибраимова, Нариман Меджитов, Заман, АТР. Қырымда аратлық күнлеріне қадар фуртуна қафы илан етілді. Бұңы гидрометеорология бойынша Қырым идаресі білдіре. Бұндан себеп Ахмеджетте бұлытлы ава ве еллер олмасы бекленілі. Бұл ноқтада яйынымызны екінлейміз, сізлерге ие ақшамлар тілейміз, дайымам АТР-лі олыңыз. Көрішкенже.